Abusuan say kuma wudufo ni nyina pese appoint o me san say ye si appoint eye James Gardner e na afa Joycelyn Dumas e ho nsem no aba be de jache so omubu afom kukutua so den say ye say eye Miracle Films akwasi nyameche wonu si edin bi aba abonti a wo kire se san kwofo no e na ye campaign di ma NDC nti John Dramani Mahama the president e won kwofo bi so appoint omo e wo kuma wudufo ni mu a san kwofo no e na o appoint omo ha Island Media Ghana afi no aba so mesro so be share video yi ama afoforo enya bi ahye abusia enche bia na ehu se Ashanti regional minister wani kuma wudufo ni bi ene ehu ya maame na asiesie edu eka bill asamwa afi na yeboa enso ka ho bi Matilda Asare ene no hutimi so omodoso ye party no mo nam Kumasi Alaba a omo ye general cleaning ye busa se adomu se Mahama appoint amafo nti no mo so de omo hu hyemu ana aso enu abusia ye da sorry ya wo jam the controversial ma wadi edi bia babonti a wo kire se sankofo di nyina emre so ya na ye campaign di ama eye NDC no mo anya campaign bi anfo omo ni titiriw eye Miracle Films eye akwasi nyameche wose wo ye selfish ankasa esan se wono wa anya campaign anfa ama NDC aba edi enti nenei wa begina no wo bebubo din e de a kire sankofo we ene de ye campaign ema NDC a wo kire mpose sika bi ese abusuan aba abedu omo nsem no wo bo godi nkrofo mbenya sika ni bi ni omo a omo nya bi no ena we jam ne bu afu dindin de ode hu e chese wa kire na adwa na to atutu bi e de ama ne omo a wo kire se eye solo wono so eye kuma wu actor no wono ne we bi otu ni wusi wo se NDC ni entikie kapa de a se dipa no ena we se John Dramani Mahama oba appoint a enka appoint na busia we jam ne bu afu dindin na odidi atam de wadidi eye Miracle Films eye akwasi nyameche atem ye pe de na baaye emedidi na atem yenkwo video no emra ye nua solo a wo kuma wudum solo no ni mesiesie du eye adwuma omo kwa Alaba ekoye klini etetere gatem NDC fo na NDC fo mpanimfo ni bi ba ho akwasi nyameche Miracle Film e ba ho Bill Asamoah enso e ba ho na emla omu ye klini ewo Alaba Ashtown no ese papa akwasi nyameche Miracle Film papa meneo wo fa pen ena wo twetwere amanfo din se din no wo de beko NDC fo na wo de akwagisika na ma chedi emla omu ye klini wie no se ha solo ema solo babontin be kan se ye campaign no na akwasi nyameche ene bill ye hu bia ene ye campaign ma NDC wie ya sebie son sebie nyaado NDC aba power no enu bi na ene papa akwasi nyameche wo de ho abagim ene bill de ho abagim wo mu ye campaign ma NDC ne de papa akwasi nyameche obefa pen yi wo mafim mumye ko hwesulu anu masem a walk mumye ko hwemna sa akwasi nyameche difo a papa akwasi nyameche minsuro metwi wanim solo su ne difo a metwi nanim mumye ko hwesulu anu masem emla ahoya na ayemu se yade ahoya akwasa shama na tu uche kutu ko sa wodi mogu nko a telefoni bebre complaini ni e kuma o ebi so ro se dia bi mra kuti abo ni e kuma o se fight for you say no pre oh de wa ko ye chaga no pre asa ko mbo di nko ye select ye ye campaign aka me ko di me pre bi ka ilampa ena ni e di mu kwase ye campaign ye bi ni e bubu no o pa so se me bua o NDC phone to the phone to bisa ye ko ti obi ka ye ni ka to ye ko ti obi ka e de ko ye campaign se be ye ba bua ma party na ba pa o ye wi awu be kondo se so de abro mo ko si ana mo de kusi si asa mo go si ya na mo se na e beninfu ana mo jire chi direct se mo nyina ma be dane ati what you say mo nyina ma be dane ati si bi be ato e na wusu kesi e su those days e kese
chawansi to awusu wisa then because what pamu kufa umbeche sinini nyina mo pamu nyina kufa na wo nyina ma betra ayina ni na muka ye chama no munya bi epedi force coach mebo ma de se wuje na wo se no ayi chama fa Ghana for the abrotiri for some solo no masam solo no oni wo kuma wudum abrantie solo no obuade pa obon ho bonten wa ndisi mu solo anamon de oye obo mayama benkwa me mfa me nsankan wabese me nkwase yie big quiz Christian Ewuni Kale Kumase Nana Kofi Nana Yeboa Kwame Boga Adanko enipa bebrebe enkrafo no big quiz kra babonten be kan se for we sinini bia no a wan to man dis bia do ya obeto man pipi bia no Yakupon tua woka yedidi big quiz atem sa solo ni kuma wudufo no bebrebe na ne yeboa mo Kwame Boga mo me na meti Ejapa TV ya me kasa na NDC solo sama wo kano Ghana for na abrotiri eye no kro ya o mai ya ye campaign ya bre pa ya ye campaign ya bre ya ye campaign papa kosi nya me cheme busawo na woten enfa na wo ya ye campaign Bella Samoa ni busawo umpeni panu a wonam a na waka wanim asiso no Bella Samoa na wo hin ye campaign amanfo ye campaign bu NDC ba pawa no ene papa kosi na mechi wakotwetwe pen betwire din de Bella Samoa be hyem de Matilda ma be hyem de umuma nya campaign ba be hyem akogi sika di won adena kuma wudu no kwase abuo eye modesa adena ni bre bone eye modesa da bia bibia bebe bia no papa kosi na meche no waje agina ho na ma chedi bibia bebe bia no na ma chedi mahama ba first pa ye campaign ye campaign na mo nkasa papa kosi na meche mo o mo manya campaign mo amele no mo na mo twetwe din koje ka ekoje ka eyisuye papa kosi na meche mesrawo papa kosi na meche se de solo ka kire wo no ye campaign na won ka ho mo MP na mo MPP no a se be so mudi Dondramani Mahama atem ye mudi ye na ye campaign atem no ye campaign na mo ka ho adentina sikadie ene se be so nipa pamo ene animguase eye mo de saa Solomu timi ji amanfo ka no mu nam kurase no mu nam hen no mu ye campaign ene Mahama wini wie na mo kwakoye adwuma papa kosi nyam che watwe pen ayi wo mu a se be so mu ye adwuma ma Mahama no uyi wo mafirim de bele mo ne Matilda mo ene wo mu ma amere no wo betwetwe mu din akota akoma Mahama abeji sikedi papa kosi nyam che wonya akora o papa kosi nyam che me ka asem akira wo wonya akora asisi bone ne pesamin kunyam ya hoya no a tabia bibi ba na wo mo de wo wi de breye no mayi wo masincan ane sai papa ko sinya mche ye wo krum ya wo ya miracle film ya wo de agya komu ni ade ba ye twasini wo se wo de wuntwa wo be ya deleta ene waji sini ya boso wura ni kwa se wo pire ene papa ko sinya mche ne wo pire papa ko sinya mche sa niema no aka wo ho jai wo ye panyini jai mama mfuo mu enye hwensema solo ka kire wo ye campaign papa ko sinya mche ne busaw wo ye bi de bia didie ba mo pese mo gita mo ni ase ana ye mpanimfo ene ye kuma wudufo ene ye mpanimfo sam na ye campaign so mo huni mama ho enso hwe Kale Kumase mo de bia every day today me tie Ejapa TV America sa mi bisa mo se hwan ne ebusa ye se ampa solo yi Kale Kumase me pam choma ya de da hwan ne busa kuma wudu ni bai MPP ne beba ni amanfo be ku ye ho be ye adwuma
na mpanimfo kuma wudufo mpanimfo mo na mo se mo ye stars mo ye mpanimfo na makogi sika no na maka amanfo mo nsembone ma dideti amanfo asa amanfo mo de bia mo na mo didi yeye de bia mo na mo didi yeye ensem bi koso wo kuma wudu na da hono mi do nyame ensem wo kuma wudu no mi do nyame ano de sepo apo edankran kuma wudu ni nsem wo mu no ano de sepo saa sisie bone no a eni pesamim kumnya eni ahoya yense wobi mpam wobi bebre aye campaign na mo de munim de mo de munyansa da bia na mo de apam nipa na mo ma be sha na mu na mu didi papa ko si na meche ma ubobu hu abu hu ye nyina ye nipa o ye nyina ye nipa baako obi nko hu emo bi mekeka wo mo a mama twepen no a mo yi wo mu a mo ye campaign wo NDC mu no afiri mu na mo de bela ba na niti we na sifom o chasa wano wa bela hifa no ko ye campaign ma NDC bela samwa hifa no ye campaign ma NDC amimu saw papa ko si na mtemi busaw hifa na wugina ye a wo ye campaign ma NDC anamo mo bre nyina papa ko si na mtemi wani tua solo ene kala kumase ene abrobe ene big quiz ene amanfo bebrebe ni titi mu ebre we NDC no mu nyina mu huni ebade a mo demonstrate ni mu ni mu de pam wo mu no a sebia so sebia nya do mu de mu kwato ho ma NDC no mo pam wo mu asinchan na mo kuma wudufo mpanimfo no ma beja kodi wa hu sansamfo no mu nyai san kura sesem no mu nyai obi huhu obi nkeka o saa yenyina wa MPP na MPP ni ye wono MPP eja quotam yenyina ye agenda 24 agenda 99 yenyina ye bua MPP na MPP ba power no enipa kakra bi didi ye MPP ataboaje ayi Matilda ene som nipa kakra bi ene didi MPP ni enne mudidi MPP no wie ye no a mudidi MPP ko opposition no yam amanfo de yam kwa to ama NDC eno so mo bepam ye na mo so ba de didi mo yesa na me betuatua mo ka wo me ka se ma kira mo ye nia prepare ne ka kira mo no nyam ko na mudidi ye nyam ko na mo company fu ani mu ye nyam ko na se de so tokro da mo num mudidi a mo bisu ni dibi mo nya ho ya no na ntitwitwa empapamu wenya ni enipa seye din 24/7 metia japa ana me kanfo MDC hwana bobo mabaso hwan so de kache se basa wa ya de da ba didie papa kwesi na meche watwe pen tramanfo din ejako ayi sebe so mahama ho mo na mo ye powerful mo na mo hote mo na mo didi ye mo na mo ye yaya campaign na mo nka ho yaya campaign na mo nka ho me catch NDC fo efiri mahama ekosi samija mfiso ekosi NDC ni bia so kuma wudu ni bia wo yaya campaign ma NDC ba pa wa bia no NDC fo mahama samija mfie uni mu mo NDC ni bia wo kuma wudu mo wo yaya campaign ma mahama bia munim wo mu mamo mfa sika ne ma wo mu manya campaign amamo kuma wudufo no manya campaign amamo no kuma wudufo no mu MPP no a wo ma mra NDC ho no ya wo msa kasa tia NDC no NDC vo mu hweye ne ma mfa sika ma ND kuma wudu ni bia wanya campaign ma mahama wo mu ye kuma wudufo mu ye campaign ma mahama no ye ni mo mu nyina yeni mo nyina nyam nko ne tokro da manu mu papa ko zina meche nyam nko na ho ya wo mu ma na campaign mo ntwem ho papa ko zina meche twem ho bela samwa twem ho wa na campaign mu de bia mo fu ne hia mo edru se ye bibia mo wo fa park mu mwa Sata Mahama free so ansa no obey. Odi ka free so ansa no obey. Mahama
eba etwetwe kuma wudu ni bia din se obenwo bia ka e de koye wuba na ya tete afiri em papa kosi nyame che ete sa no wo twetwe wo mu a wo mu hu hia bela samoa your friend say asad bedi akon ana enipa bebrebe omu twetwe din ekọ mahama ho ekọje ka omu kọje ka no etwie no o man kan kire wo bia sade na mo ye no enye papa konye kosi na metwe mesra wo pesi ebu pesi respect wa sa enipa mu nchichemu no jai ye hu bre bia wo bre ye hu sem bia wo ka kire NDC fo ye hu campaign bia papa kosi na metwe wo ye me papa no mesra wo me respect wo de bia kuma wudu no bibia beba president wo bia no mu na mu didie bibia no se be so ye bedie mu bedie ni mu bia no na mu nko mo didi mu nko ne tokro da manum mu nko ne boy ayeye maamo mu ye pesami nkumunya mu ya ahoyi akuma wudufo mu ya saa no a kuma wudu enkoso da ana sameka no ntide kuma wudu no pa aguo no ene de letters ni nyina twa ho se twasini ene wo de letters ya same sampawa ene wo de letter otwa akwasi nyameche ene wotwa munye serious ya de ya bre ene NDC aba power ya bre pa obi kura wa abrochire ka kire me semi wojam me nkasa ma MPP busumi bi obetwa me ka 100 million manye ya bre ye kwa MPP mu no MPP eye enya opposition no mo nkasa mo trans edija ye fa ho mo mfa ye ni asa ya kaza ya twe ho aba NDC abeye campaign ma NDC aba power mo sa de mo ntansa ne mo bayiye ene barok esa de be wura NDC won eno de ye ntwe obi brewo ade mu a obi brewo ade ho a mo mani nidi what is obi brewo ade ho a mo mani nidi enye se super tantana mditi kuma wudunum munyai enipa brabeko campaign no Ghana obi anim se ansa na NDC beba power no ye hwe kuma wudufuo mu a hwan na ye campaign ma NDC obi anim wo mu na na ye boa brebre ye ankrafo no abeku santana mo kwade omanyi wo de adai kuma wudu nko ade bia ade bia beba bia ye fa mampanimfo ade bia beba kosu bia ye fa kuma wudu ye ade du se ye bra won so a ne mo dwane akotete na mo tete hanoa mo nkasa mo home mo nya hwe e ba didie susu dia ene mo aye ma beti se de so yesi mo here na mo didi ho na mo ye nipa ho anwo ya papa kwase nya me chi jade wo ye no wo ye panyini wate se de ensem ne de akwa bibia ho no ye nim se Ashanti regional minister ni oye no anase omodwen se Ashanti regional minister susu betimi appoint ye bia obi dia ye ntimi hu because ye hu se wabobọ bonkofu obi din ye maami asiedu mesi asiedu kan ho mate da sare mu nyina kan ho ache se ne de abusua se wo ye campaign de ma NDC anache se watena se de agrada kan no tena se a na watwen kwa ebeba ene eba ne nya kase ya fa odi na wachi se wada onyame ase abusua enhu sem na ba be de ja nka ehu ye de ne kuma wudu nka agu ane se de ye hu se Ashanti regional minister pese wo hyemu kina enu ti ene hu sem no aba be de ja se omoko ane se omoko e wo social media ne so abusua message so beja comment section ho no e dia mam no share video yi ama afoforo enya bi ahwe aha island media Ghana midin de akire broni me da